बाक्सानि दाखवायाव आरोबाव मोसानि उदखार हराव मोसौ मासे जाबावदों। बाक्सा जिल्लानि सालबारि महकुमा बेन्दोंआव थानाय दाखुवा गामियाव मानास हादोरारि हाग्रामानिफ्राय ओंखारबोनाय मासे मोसाया आरोबाव गामियाव फैनानै रबिबारनि हराव मासे मोसौखौ अरथारफैबावदों। जायगानि रायजो जेरैबायदि गले गले फैनानै मोसाया मोसौ जाफैबाय थानायखौ नुनानै गिखांनाय मोन्दों। मख'नो गोनांदि बावैसो सिगाङाव दाखुवा गामिजों नांजाबनाय एबा साखाथि गामि सुग्रेंबारियाव माब्रै मोसौखौ मोसाया अरथारलांखांबायमोन। बै जायगायाव रावबो मानसि थायैनि सुजुगखौ लानानै मोसाया मोसौफोरखौ अरथारफैबाय थानायखौ नुनानै आथिखालाव बै ओनसोलनि रायजो राजाया जोबोद गिखांनाय फैदों। सुलुङाव फोरमायनाय बादिब्ला जायगानि रायजो राजाया हाग्रा बिफानखौ गले गले खावलायसेयावबो जेबो राहा लायाखै। बेबायदि मोसानि बेबायदि गले गले फैबाय थानाया बयखौबो जिंगायाव खोख्लैदों। গোৱালত গৰু এটা মাৰছে বাঘে আহি আৰু 2 দিন আগত এটা ছাগল মারছে আৰু তাৰ আগতেও 2টা গৰু মারছে। তাৰ আগতে গোৱালগুৰিত আৰু 4টা গৰু মারছে। আমাৰ গৰু এনেকে খাই আছে বাঘে। ইয়াৰ কোনো ব্যৱস্থা আমি পোৱা নাই। ইয়াৰ ব্যৱস্থাটো আমাৰ লাগে। খেতিত আহি কাম কৰিব নোৱাৰে। মানুহগিলা এথেন ভয় কৰি আছে। এথেন ইয়াৰ ব্যৱস্থাটো আমাৰ লাগে। ৰাতিতে খাইছে আহা নাই। ইয়াৰ আগত একদিন আহিছিল। এখন কৈছে যে আমাৰ বাঘটো নামাৰবি, ইটো মাৰলি তোৰ জৰিমনা দিব লাগিব। এইটো কোৱা নাই। 2টা বাঘ আছে ইয়াতে। ৰাইজে দেখছে, আমাৰ পাব্লিকগিলা দেখছে, খেতিও কৰাগিলা। বাঘটো ফৰেষ্টাৰে ইয়াৰ পৰা উলিয়াই নিব লাগিব, নহ'লে আমাৰ এইরকম অন্যায় কৰিয়ে থাকব। কেইদিন অন্যায় সহ্য করব।